ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabereye mu gihugu hirya no hino yose ndarayumvise. Itunze radio numva amakuru yo kuri Radio Rwanda, numva ibiganiro byo kuri Radio Rwanda, numva radio bikumariye. Ubona ko radio kanje kaba ku musego. Iyo amakuru ageze isaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Twishimiye kongera kubasanga kuri iyi mirongo mwumviraho Radio Rwanda. Ni saa 12 zuzuye neza. Uyu munsi ni kuwa gatatu, ni tariki ya 12 y'ukwezi kwa munani, turi mu 2026. Tubahaye ikaze muri aya makuru. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndi kumwe na Thierry Ruzindana ari ku buhanga bw'ibyuma. Dore ncamake y'amakuru yacu. Abantu bagera ku 10,000 nibo bateganyijwe kuzitabira ibirori by'uyu mwaka byo kwita izina abana b'ingagi ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 9. Hari abantu bari barabaswe n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Muri aya makuru bamwe baraduha ubuhamya bw'ingaruka zabagizeho, mu gihe Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi Minema ivuga ko ikomeje kwimura abatuye hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, kandi yiteguye guhangana n'ibiza bishobora guterwa n'imvura nyinshi iteganyijwe mu minsi iri imbere. Uyu munsi ibihugu byinshi by'Uburayi biramara iminota 2 mu bwira kabiri mu mwijima rwose wuzuye neza. Nubwira kabiri buza kubanwa n'abantu bo mu bice by'amajyaruguru ya Espagne, nibo baza kubona cyane. Mu yandi makuru turaza kubwira ko Israel na Venezuela byasukuye umubano wabyo nyuma yuko byari byaraciye umubano mu 2009. Muri aya makuru turaza kubabwira ibivugwa mu mikino. Turabana na Twagirimana Peter. Waramutseho, mu makuru aravuga iki? Baramutse neza Mwanafunzi. Muri siporo turaza kubabwira ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje amakuru yitabwa muri yombi rya Shemangoga Fabrice, perezida wa Ferwafa, akaba rero akurikiranweho icyaha cyo gutanga sheke tazigamiwe. Turaza kujya hanze y'u Rwanda tubabwire ko ikipe ya AS Monaco mu Bufaransa yasabye Paul Labile Pogba ko batandukana, akaba yajya kwishakira indi kipe nyuma yaho yongeye kugira imvune ubwo yari mu myitozo. Nurakoze Peter. Hanyuma mu myidagaduro turabana na Manziya Marere. Uraza kugaruka ku yahe makuru mu myidagaduro? Imyidagaduro turagaruka kuri gahunda iteganyijwe ndetse n'ibirori byo kwita izina, aho abahanzi barenga 10 mu Rwanda ndetse no mu mahanga bazasusurutsa abitabiriye ibikorwa bizaherekezwa n'umuhango wo kwita izina uyu mwaka. No hanze turaza kubabwira ko inzu y'umuraperi Baby iri muri leta ya North Carolina, aho ni muri leta z'ubumwe za Amerika, iri ku isoko ku giciro cya $3,900 by'amadolari. Nurakoze cyane Manziya Marere. Davis araza kutubwira ibivugwa mu myidagaduro. Mwe muduha ibitekerezo, turi ku mbuga nkoranyambaga za Radio Rwanda, turi kuri Facebook wanyuzaho ubutumwa, turi kandi kuri WhatsApp naho wahanyuza ubutumwa tukaza kusoma ubwo tubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Mukanya turaje tuyarambure. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS, andika Rwanda, usiga umwanya, wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Mukanya twari tubivuzaho muri make ko abagera ku 10,000 aribo biteganyijwe ko bazitabira ibirori by'uyu mwaka byo kwita izina abana b'ingagi 22 bigiye kuba ku nshuro ya 21 mu Kinigi mu karere ka Musanze. Inkuru ya Patience Ishimwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku myiteguro y'ibirori byo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 21 hagaragajwe ko bigiye kuba mu gihe urwego rw'ubukerarugendo bw'u Rwanda rukomeje gutera imbere. Mu mwaka wa 2025 pariki z'igihugu zakiriye abashyitsi barenga 150 zinjiza miliyoni 40.18 z'amadolari, aho pariki y'igihugu y'Ibirunga yonyine yinjije miliyoni 35.18, ni ukuvuga hafi 88% byo pariki zose zinjije. Umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima Rwanda Nature Foundation Eugene Mutangana ivuze ko abana b'ingagi 22 bagiye guhabwa amazina ari insinzi y'ubufatanye bw'igihe kirekire bwubatswe n'u Rwanda mu kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima. Every baby gorilla we celebrate represents much more than a new birth. Buri mwana w'ingagi twishimira uyu munsi asobanuye byinshi birenze kuba ari ingagi nshya ivutse. Agaragaza ibikorwa bya buri munsi by'abantu barindaho ingagi ziba, bakurikirana ubuzima bwazo kandi bagakora ibishoboka byose kugira ngo ingagi zo mu misozi miremire zibone ibisabwa byose kugira ngo zikure neza kandi zikomeze kubaho.
mu gihe dutegereje kwakira mu Kinigi abanyarwanda n'abashyitsi bazaturuka hirya no hino ku isi muri Nzeri, twiteguye kwizihiza ikindi gisekuru cy'ingagi zo mu misozi, ari nako dukomeza urugendo rw'u Rwanda rwo kubungabunga ibidukikije. to the next chapter of Rwanda's conservation journey. Ibirori byo kwita izina ku nshuro ya 21 biteganijwe tariki 9 z'ukwezi gutaha kwa 9 bizabera mu mizi y'ibirunga mu Kinigi mu karere ka Musanze, ahateganijwe kwakira abagera ku 10,000 barimo abanyamahanga bagera ku 2,000. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Mugabo Gahonde Maurice yavuze ko iki gikorwa ngarukamwaka kigira uruhare rukomeye mu iterambere ry'abaturage n'urwego rw'ubukerarugendo muri aka gace. Nko mu mujyi wa Musanze wonyine, umujyi wa Musanze umaze kugira hoteli izifite inyenyeri zirenga 52. Izo zose zaje kubera ubukerarugendo bumeze neza. Iyo abadusuye baje babona aho barara ntibagira ikibazo na kimwe cyaho bashobora gucumbika. Iyo ni imwe mu bigaragara, ariko event ubwayo iyo yabaye buri wese agerwaho n'inyungu z'uwo munsi. Abo bantu bose bakenera ababatwara, ari abamotari, ari aho barara, ari restaurant zibagaburira. Usanga rero buri wese agerwaho n'ibyiza by'iyi gahunda yo kwita izina. Iyo ndenze rero kuri event y'umunsi umwe, birengaho nyuma yo kwita izina tubona ko imibare ihita yiyongera y'abasura intara yacu. Ku birori byo kwita izina byatangira mu mwaka wa 2005, abana b'ingagi 438 bamaze guhabwa amazina. Ubuyobozi bw'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bwavuze ko hari abahanzi 10 bakunzwe mu Rwanda bazifashishwa ku munsi nyirizina, hakaba n'igitaramo cyagutse kizaba kirimo n'umuhanzi w'umunyamahanga cyiswe kwita izina concert, kizabera muri BK Arena ku itariki 5 Nzeri. Patience Ishimwe i Kigali. Birebana nabo bahanzi ndetse n'icyo gitaramo, mugenzi wacu Davis Manzi y'Amarere araza kubigarukaho mu makuru y'imyidagaduro. Ku zindi ngingo, abakurikirana ubuzima bw'ababaswe n'inzoga basanga icyemezo leta yafashe cyo guca izitujuje ubuziranenge kigiye kugira uruhare mu kugabanya umubare w'abafite icyo kibazo warutangiye kwiyongera, by'umwihariko mu bakiri bato. Reka inkuru tuyibaze Tito Dusabirema. Cyanyambuye ubushobozi najyanaga ngafata n'ibindi nka magana n'ijoro bikaba birashize. Uyu mugabo utashatse ko n'urundo ugaragaza yatangiye kunywa inzoga mu mwaka w'19 agenda yongera ingano z'izo yanywaga kugeza ubwo abaye imbata yazo, bimugiraho ingaruka yaba mu rwego rw'ubukungu ndetse no ku mibanire n'abandi. Cyanyambuye ubushobozi najyanaga ngafata n'ibindi nka magana n'ijoro bikaba birashize. Natahaga nasinze nyine, noneho nateguje rimwe na rimwe nakomeretse cyangwa nkamara nka gatatu nkagaruka n'abatwara n'abapolisi. Ibi byose bitera guhangayika ku muryango. Noneho ngiye niko ntabwo nabibonaga. Urumva umuryango urampangayikiye, umuntu ari ese byamugendekeye bite? Ngiye ntabwo mbizi, nta nubwo nzi ko banapangayikiye. None nta rero bari bumbaze ko barahangayitse. Nongeye numva kuri kumbaza urimo uranyinjira mu buzima, urimo urashaka kumera nkaho unyinjiriye, urimo urinjira mu bitakureba, so intunganya zigahera aho ngaho. Nuko byabaye ngombwa ko dutandukana, byarabananiye kubyihanganira. Nyuma yo gukurikiranwa n'abaganga mu mwaka wa 2016 yaretse inzoga, ubu amaze imyaka 10 yaraziretse burundu. Asanga icyemezo leta yafashe cyo guca inzoga zitujuje ubuziranenge kizarinda abiganjemo urubyiruko ububata bwazo. Nashyigikira njyewe leta cyane kuko biragabanya, tuvuge nk'abari mu nzira, nk'abatari baba imbata, sibyo, bari mu nzira yo kujya kuba imbata, birabagora, biraza kubagora kubona uko bakomeza, bashobora kubuzamo bakajya mu bindi. Hari abaturage batahwemye kugaragaza ko imyitwarire y'ababaswe n'inzoga hari aho igira ingaruka ku ituze rya rubanda, ariko kuva aho leta ifatiye icyemezo cyo guca izitujuje ubuziranenge babura impinduka. Ni abarwanye bapfa nyine ko basinze bagira ibyo bapfa, ugasanga bangirije wenda n'ibintu ku neza aho banywereye, ariko ubu ngubu ni amahoro. Ni amahoro aho bamaze gutangaza ko inzoga zahagaze baziciye. Uzica rero baziciriye ari muri karitsiye n'ahamo ari aho nirwa,
ubona ko abajene baratuje pe, barakora akazi kabo bashinzwe neza, nta muntu ukibona nyine yasinze ku muhanda. Nzeyimana Jean Bosco, umuganga ukurikirana ababaswe n'ibiyobyabwenge n'inzoga, agaragaza uko inzoga zitujuje ubuziranenge zagize uruhare mu kongera umubare w'ababaswe nazo, ariko ko icyemezo leta yafashe cyo kuzica kizagira uruhare mu kubagabanya kandi abahuye n'icyo kibazo bakavurwa bagakira. Burya hari imibare ihari ivuga ko 95% by'abantu bakeneye serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, abo ntabwo bazibona, usanga 5% ari bonyine bashobora kuza kwivuza. N'ibyo 11 rero hari benshi dufite muri karitsiye mu biturage batarashije kugera kwa muganga, bazaharijwe mu rugo, abandi bahora barwana mu makaritsiye. Icyemezo navuga ngo cyo gushyigikira, kubera ko biragabanya abagiraga ibibazo. Rwa Rwanda rw'ejo tuvuga, rwa rubyiruko rwacu rutari rukibasha gukora, uyu munsi rushobora gutangira gusubira mu buzima busanzwe, rugakora rukiteza imbere, ari nabyo bizagira ingaruka no ku buzima bwiza bw'igihugu cyacu cy'ahazaza. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana avuga ko igishishikaje inzego z'ubuzima ari ugukumira ikibazo cyo gukoresha inzoga zitujuje ubuziranenge, byagaragaye ko ziri guteza ibibazo ku buzima bw'abantu. Ikintu gitera indwara cyose rero rusange mu baturage kiba kidutegurira noneho kuzagira ibibazo biremereye cyane kwa muganga. Niyo mpamvu kubikumira nk'icyorezo, nyine nk'urwana n'icyorezo, nicyo cyihutirwa. Mu ijambo rimwe rero ni icyorezo, mu bindi tugomba kukirwanya nk'icyorezo. Tutabikoze ubu tuzabyishyura ejo. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zitangaza ko mu mezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2026 abantu 11 babaswe n'inzoga, ahanini biturutse ku kunywa izitujuje ubuziranenge. Urakoze Tito. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi iravuga ko ikomeje kwimura abatuye hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, kandi yiteguye guhangana n'ibiza bishobora guterwa n'imvura nyinshi iteganyijwe mu minsi iri imbere. Reka ingutu ibaze kwigira isa. Imirimo yo gusana hakunze kuba inkangu ku muhanda Kigali Rulindo Gakenke Musanze mu ntara y'Amajyaruguru irakomeje. Abakoresha uyu muhanda n'abawubaka bavuga ko bafite icyizere kutazongera kugira ibibazo. Nuko twagerageje gukora manihoro haraguru kugira ngo azafate ayo mazi yohereze muri desante hariya, akamanuka muri bize ya desante rero twayigize ndende kugira ngo amazi atazabanesha karenga umuhanda akangiriza umuhanda. Imvura yashize byarabatwaye, nibwo imvura yaguye ari nyinshi itwara abantu. Turi kuzirika ibisenge, tukasibura imiringoti, tukubaka n'inzu ahantu hari imiturire. N'abatuye mu mujyi wa Kigali mu mirenge irimo Kanyinya na Kimisagara bavuga ko bakomeje kwitwararika kugira ngo birinde ibiza bishobora kuzaterwa n'imvura y'umuhindo. Ariko tugirana n'abayobozi za buri wa kabiri, badushishikariza gukora umuganda. Mu muganda dukora uburyo bwo kuyobora amazi kugira ngo bizane igihe nk'icyo nikigera tuzasange twiteguye. Tugenda tubyumva ku makuru nyine ko ishobora kuzaba nyinshi, turimo tubyitegura twongera dusigura ya mirwanda sirikare twaragize n'ubundi kugira ngo itazatwangiza, tugenda dukosora nyine no ku mabati. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda Gahigi Aimable asobanura ko imvura y'umuhindo ishobora kuzaba nyinshi kandi ikaba yateza ibiza. Turi mu mpeshyi, ariko dutangaza mu mpera z'ukwezi kwa karindwi, dutangaza iteganyijwe ry'ukwezi kwa Kanama, byagaragaye ko ubushyuhe buzaba buri hejuru gato y'ikigero gisanzwe cy'ubushyuhe bwo muri Kanama. Tujya gutangira igihe cy'imvura, hitezwe ko ibipimo by'imvura dusanzwe tubona mu muhindo bizaba biri hejuru y'ibyo dusangamo. Minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi Major General Albert Murasira avuga ko hirya no hino ibikorwa byo kwimura abatuye mu manegeka bikomeje, kandi ko hari ubushobozi bwo guhangana n'ibiza bishobora gutungurana. Ari ibyo twita CATDDO, ni uburyo bwo kubona ubushobozi bw'amafaranga bakakuguriza kandi bakanagufashamo kuri banki y'isi, ikakwemerera amafaranga uramutse uhuye n'ibiza bigeze ku rwego urunuru rugiye kumera nk'ibyo twagize 2023. Ayo mafaranga bakayaguha. Ubu ngubu batwemereye igeze kuri miliyoni
141 y'amadolari hafi twavuga ko ari nka miliyari nka 200 y'amanyarwanda, ku buryo biramutse bibaye nubwo tutabyifuza ayo mafaranga twayabona nkuko turi kubakira nk'abaturage cyangwa uko twabatabaye abahuye n'ibiza 2023. ubu ngubu niho turi kubatabara, bose tugiye kurangiza kububakira, ariko icyo gihe tugira nk'ayo mafaranga cyangwa ubwo bishobozi byari kuba byarakozwe nyuma y'umwaka umwe gusa, bose bari kuba baratabawe. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko kuva ku wa 1 Mutarama kugeza ku wa 8 Kamena 2026 ibiza byahitanye abantu 140, bikomeretsa 259, byangiza amazu 1200, bisenya 9. Byangije kandi hegitari 371 z'imyaka na 36 z'amashyamba, bihitana inka 78 n'andi matungo 67. Ibiza kandi byangije amashuri 58, ibice by'imihanda 56, imiyoboro y'amashanyarazi 41, ikigo nderabuzima 1, isoko 1, inganda 3 n'insengero 4. Kwigira Isa i Kigali. Urakoze Isa. Abaturage bimuwe mu birwa bitandukanye mu myaka ishize bo barashimira leta imbaraga yashyize muri iyi gahunda, kubera ko yabakuye hashyira ku buzima bwabo mu kaga. Gusa ariko kuba hari bagenzi babo bakihatuye basanga nabo bakwiye kwimurwa ntibasigare inyuma mu rugendo rw'iterambere. Inkuru ya Calixte Kaberuka. Dusa nkaho twe twarahejwe inyuma n'amateka. Bonima Theogene ni umwe mu batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Mbuganzeri uherereye mu murenge wa Bweru mu karere ka Bugesera. We n'abagenzi be bimuwe ku kirwa cya Mazane, ahantu bemeza ko hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Twari dufite primaire y'amashuri 6, umwana yagerageza kuyarangiza ntabona aho kwiga. Ubwo umuvyeyi yaramuka agiye nko kunda, kuko ibitaro byacu twari dufite ntabwo byari bihagije kumwakira, twagomba kumunyuza mu mazi tukaza ku bitaro bya Nzango, nabwo akahagera bigoranye, rimwe na rimwe akabyarira mu mazi. Hari ababyeyi bigize kuyagwamo, icyo gihe twafashije abantu bageze kuri 6 bagiye gufata intungabuzima z'abana nk'amafu y'ibikoma. Haje kubaho umuhengeri utwara abantu bageze kuri 6. Noneho shingiro ubuyobozi bwafatiyeho bwo kugira tuvane muri kiriya kirwa, bitewe n'ibibazo abaturage bahuriragamo, kubera ko nta nzira yari hari isobanutse. Leta yafatiyeho ibona kutwimura ituzana ahantu heza nk'ahanga mureba. Uyu mudugudu washyizwemo ibyangombwa byose bifasha abaturage kwiteza imbere ndetse no kubona serivisi za leta mu buryo bwihuse. Inzu dukanda ku gikuta amatara kaka, narahageze bampa inka ubirabyara, narituye n'ubu yarambyariye ubunywa amata nta kibazo. Reba ukuntu ndi gusa mu kirwa, reka byari byaraducanze umuntu n'amavunja aratwisha, ariko ubu ngubu urabona ko dukeye nta kibazo. Tugira ku bitaro vuba tukivuza, ushaka kujya i Butare cyangwa ushaka kujya i Kigali ukahita ubona imodoka ukagenda ukayifatira imbere y'umuryango ukajya aho ushaka hose. Niyo hatandukaniye naho. Mbere ya 2015 ibirwa by'Amazane ndetse na Sharita mu karere ka Bugesera byabarurwagaho imiryango isaga 450 yagombaga kwimurwa, uretse umudugudu wa Mbuganzeri watujwemo imiryango myinshi yabakuwe mu kagari ka Mazane. Hari n'undi mudugudu wa Kivusha wo kwikubitira watujwemo imiryango isaga 60 yakuwe ku kirwa cya Sharita hari mu mwaka wa 2024. Abawutujwemo bemeza ko ubuzima bwabo bwahindutse. Sharita urabona ntabwo twagiraga umuhanda, kubona icyuma gisya, kubona ivuriro, kubona wenda byerekeranye n'amashuri, kuko abana bageraga mu 6 bakarekera, kubona ishuri ryisumbuye ni nta n'ubundi barambukaga. Kugera Sharita bakivusha cyangwa mu Jwi ryo uva Batima no kwambuka mu Cyombo. Ubwo rero bitandukanye n'umuntu ukiriyo, bitandukanye n'uri hano, urumva ko hari itandukaniro. Nayo mashanyarazi uvuga harimo mu nzu, ariko ubu ntibayabona kiretse kwifashisha umurasire. Muri Nyakanga 2025 inteko rusange ya Sena yavuze ko ikirwa cya Nkombo aricyo gikwiye guturwa cyonyine, mu gihe ibindi birwa 13 bisigaye byose bikwiye kwimurwaho abaturage. Raporo ya komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena y'u Rwanda yagaragaje ko ibindi birwa bituje ibisabwa ngo bibe byaturwaho, nk'uko byemezwa na perezida w'iyi komisiyo Honorable Umuhe Adri. Hari abaturage batuye mu birwa, ubona ibyo birwa aho batuye hashyira ubuzima bw'abahatuye mu kaga, aho badafite navuga serivisi zose, aho usanga bashobora kuzishaka baje aho ziri. Raporo y'iyi komisiyo kandi
igaragaza ko ibirwa 14 byo hirya no hino mu gihugu bifite ingo zisaga 2600 zigizwe n'abaturage bakabakaba 25,000. hari ikibazo se Ikirwa cya Nkombo cyonyine gituwe n'abasaga 18,000 kikaba cyihariye 72.7% by'abatuye ibirwa byose byo mu Rwanda. Abatuye ku Nkombo bemeza ko kuva leta yahashyira ibikorwa remezo n'iterambere ryahise ryihuta. Iyo umubyeyi yajyaga kwa muganga icya mbere ku bitaro ikigo nderabuzima nta matara yahabaga, yari amapano. Hari igihe imvura yagwaga ikagwa ku buryo umuriro utabasha kuboneka amatara ngo yake, ariko ubugerayo ugasanga amatara araka, harakeye ku kigo nderabuzima. Akenshi twagiye dusaba umuriro kenshi, umuntu abantu bakumva abandi dusaba umuriro bakumva nyine nk'aho ari ibintu bidashoboka bakaduseka, ariko natwe twarasesengura tukareba dushaka uburyo umuriro uzagera hano muri iki kirwa tugasanga bidashoboka, ariko byarashobotse. Twagiye tubona rwose insinga, ngira ngo aho mwanyuze mu mazi mwabibonye, insinga ngozi Kivu ingeze no ku Nkombo umuriro turacana. Gusa ku rundi ruhande nubwo hari bamwe babyinira ku rukoma nyuma yo gukurwa mu birwa, ahandi leta ikajyana ibikorwa remezo, hari indi miryango ikomeje gusaba kwimurwa. Urugero nubwo imiryango isaga 90 yasigaye ku kirwa cya Sharita. Umubyeyi utwite iyo bibaye ngombwa yuko igise kimufata, hari igihe icyombo gitinda kuza ugasanga bibaye ngombwa yuko umubyeyi atugwa mu maboko. Nyamara ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwari bwijeje aba baturage ko mu kwezi kwa 4 k'umwaka kutari gushira aba baturage batimuwe. Biteganywa ko tubimura muri aya mezi 2 ari imbere. Turifuza ko mu kwezi kwa 4 baba baramaze kwimuka. Imirimo yo kubaka inzu 94 aba baturage bo ku kirwa cya Sharita bari gutuzwamo bavuga ko igenda gahoro ku buryo bafite impungenge ko imvura y'umuhindo izashyira ubuzima bwabo mu kaga. aho twari tubona bitanubakwa kuko nabyo tubona ko igihe baziriza bazaruze none baba baraje. Niyo twarabitegereje ko izo nzu zizura ngo twimuke turabibura, kandi inzu turimo Sharita zirimo ziratubwira. Minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi Major General Retired Albert Murasira asobanura ko gahunda yo kwimura abatuye ku birwa byagaragaye ko byashyira ubuzima bwabo mu kaga ikomeje. Turakorana n'abantu batuye mu birwa, ibyo tugomba gukora ku buryo bigaragara ko harimo risike kubona mu buzima bwabo, ariko n'iterambere. Ibikorwa byo kwimura abatuye mu birwa bidakwiye guturwa bizakorwa binyuze mu ngengo y'imari ya 2026-2027 yagenewe guteza imbere imiturire yo mu mijyi n'icyaro, ingana na miliyari 146 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse n'iyagenewe kurengera abatishoboye ingana na miliyari 157 z'amafaranga y'u Rwanda. Calixte Kaberuka, Umujyi wa Kigali.